Kusasa ngeyi-31 December kuzobe kune last dance izobe idlala ku-SABC 1 izobe iseMaritzburg eShowe Sport Ground eMgungundlovu. Izobe iboshelwe zonke-ke iy'nkakha kuyona yonke inhlobo yomculo okhona eSouth Africa. Izobe idlala ku-SABC 1 ilapho nakhona kujwayele ukuthi uma kudlala ingoma yonyaka especially Ukhosini iyayidlale khona kuleyo show leyo. Abaculi nabo suke sebelindele i-announcement ukuzwa ukuthi iyiphi ingoma mhlambe nohlanganiswe unyaka bese kudlala yona-ke. Izobe idlala ku-SABC 1 kusasa ngeyi-31 okuyi Tuesday. So usually inokuqala ngo-10 ku-SABC 1 yona iqala early but ku-SABC 1 usually inokuqala ngo-10. Bangayenza-ke i-favor mhlawumbe beyiqalise ngo-9 if kwenzakalile, but most of the time iqala ngayo 10 ku-SABC 1. Kusasa kuzobe yiboshelwe-ke kube kumnandi kakhulu. Siyathemba ukuthi khona-ke abazo-achieve izinto abangayi-achievanga empilweni yabo emculweni, nabo bethola opportunity ukuthi benze izinto be-ede kuma-CV wabo ukuthi mhlawumbe umuntu ingoma yakhe iyahlanganisa unyaka. Ithuba elikhulu-ke lelo ukuthi beyibonakalise nabo baziwe. Noma umuntu asa-retire sethatha umhlalaphansi kubhale egameni lakhe ukuthi ungomunye wabantu abahlanganisa unyaka. Ukhosini FM kuyi-last dance ingoma yakhe iyona eyahlonzwa njengehlanganisa unyaka. So kusasa kuzobe kuminyene utshumo, kube kunzima kakhulu. So abantu abenze sure ukuthi bayahlela kahle, bayayibuka ishow. So kumnandi kakhulu ne-top 10 nayo ijwayele ukuqala ngo-11 Ukhosini bese kuthi kumhlobo wenene nakhona ikhona yakhona iGagasi, Metro FM nokuzinye iy'teshi. Kodwa isuke ibhekiwe isikhathi esiningi yiyo yokhozi, iyona abantu abenza sure ukuthi bayilalela ukuthi ihambe kanjani. Kodwa-ke mhlawumbe-ke ama-surprises azoba mancane-ke kulokhu. Siyazi khona ingoma nayo ezame kakhulu abantu abayithandile, I'm sure bayivotelile nabo. Bengagcina ukukhuluma bayivotela abantu ingoma abayithandile bengakhali ukuthi ingoma yabo kanjani. So bekuyi-chance ngiyazi baphushile-ke kuyovala kusasa ngo-12 mina ukuvota-ke then bese kwenziwa i-process yokukhawunta officially, bekhiphe namavote amoshekile, bebhele amavote abe right, then-ke bese-ke 12 ebusuku kuba njalo. Siyabonga.